da vam kratko i brzo predstavim šta sam kupio u Bajbuku na ovoj akciji knjiga po 2 marke. Kao što sam rekao u prethodnom videu, nisu to aktuelni naslovi, ali to su svakako sjajni naslovi, odlične knjige. Knjige koje bi svakako u jednom trenutku, u jednom momentu poželio da imam u svojoj biblioteci, tako da eto neke okolnosti su se poklopile. Također nisam ništa istraživao, nisam gledao naslove, kupio sam onako poprilično nasumično. Zašto? Zato što kada gradite biblioteku kao što je ja gradim godinama još od djetinjstva, onda dođete u fazu kada kupujete knjige ne samo da biste ih čitali, a ja ću svakako planiram ovo pročitati, ali kupujete knjige i da biste gradili, odnosno obogatili svoju biblioteku. Pa tako sam ja iskoristio ovo sniženje i radi toga da bi moja biblioteka imala i više naslova. Ali o tom potom nekada ću napraviti poseban video o svojoj biblioteci. Da krenemo redom. Margaret Atwood, Svjedočanstva. Nisam, dakle, tek sam poslije, kao i za mnoge naslove koje sam kupio, tek sam poslije malo googlao, vidio, istražio i vidio zaista da su to ekstra naslovi, vrhunske knjige, vrlo odlični autori. Jedna od tih je evo i Margaret Atwood, Svjedočanstva, žena koja ima preko 50 knjiga napisanih. Zanimljiv je dizajn ove knjige, dakle obje strane su potpuno iste, identične. Zatim Michel Houellebecq, Serotonin, ovo je francuski pisac. Za njega, iskreno da budem, nisam ni čuo ranije, ali po onome što sam pročitao iza na zadnjoj, na ovoj drugoj korici, odlučio sam da kupim i ovu knjigu. Serotonin je ogromno ogledalo postavljeno pred lice svijeta, užasnutog svojim otrasom. Roberto Bolano, Grobnice kauboja, ovo je pisac iz Čilea. Južnoamerikanci su, to je jako kvalitetna literatura, ono što oni pišu, puno je jakih, dobrih, sjajnih pisaca s tog područja, tako da sam se vodio tom logikom, nisam ni za ovog pisca nešto puno čuo, ali evo, zbog toga sam kupio jer je iz Čilea, pa vjerujem da, kao i mnogi drugi pisci iz tog područja, da je dobar i sjajan pisac. Ima dakle i međunarodnih i domaćih autora. Zlatko Topčić, uvertira. Ne moram o Zlatku Topčiću puno govoriti, već sam imao ovdje nekoliko njegovih knjiga o kojima sam govorio, tako da ko čita, ko voli knjigu zna ko je i šta je Zlatko Topčić. Refik Ličina Dalge, pisac iz Novog Pazara, odnosno živio i radio kao bibliotekar u Novom Pazaru, inače rođen u Crnoj Gori. Ovo je na neki način njegovi doživljaji iz Sandžaka, neke koliko sam uspio da vidim, to su neke zabilješke iz života, tako da vrlo je, mislim da je zanimljivo i da je kvalitetno. Zatim Damon Galgut, Obećanje, za ovu sam knjigu čuo da je sjajna, nisam je čitao, ali evo, raduje me što sam i nju uspio da kupim po ovoj izuzetno niskoj cijeni od 2 marke u ovoj akciji. Krvnikov trag, Julian Burger, već dobro poznata knjiga. Davno sam htio da imam u svojoj biblioteci, ali eto, nekako sve, nikako mi se nije dalo, ali evo sada je bila prilika. Abbas Haider, Šamar, irački pisac iz Bagdada. Mnogo je sjajnih pisaca u arapskom svijetu, neke od njih sam čitao, neke knjige ću čitati ponovo pa ću ih predstavljati ovdje, tako da vjerujem da je i ovo dobra knjiga. Zatim Adnan Repeša, Iza šutnje su planine, naš bosanski pisac iz Mostara, do sada objavio 2 knjige priča i romana. Priče je objavljivao u časopisima širom regiona, živi u Blagaju. Vjerujem također da je ovo jedna izuzetno lijepa i dobra knjiga. Nažalosnost stvari, Dimitri Verhulst, belgijski pisac. Nisam čuo ranije za ovu knjigu, da budem iskren, ali eto, kao što rekoh, kupio sam, uzimao sam nasumično i svidjela mi se po ovim nekim recenzijama, pa sam kupio. Saida Mustajbegović, Kuća bez krova. Saida je naša novinarka, urednica, kolumnistica, živi i radi u Sarajevu, tako da vjerujem da su mnogi od vas i čuli za Saidu. I Nelja Fermej, Berlin se nalazi na istoku. Dakle, rođena je i odrasla u Sovjetskom savezu, studirala ruski jezik i književnost i ovu knjigu prvi put se sa njom srećem, tako da, eto, vidjet ćemo. Volio bih čuti vaše komentare ukoliko ste nešto čitali od ovoga što sam ja nabrojao.
Tako da zadovoljan sam i hvala Bajbuku što pruža ljubiteljima knjige i čitanja ovakve akcije. Ako ste vi nešto čitali od ovoga, volio bih da čujem šta preporučujete da se možda prvo počne čitati. Volio bih čuti generalno vaše impresije i komentare o ovim naslovima ukoliko ste ih čitali. Hvala vam što ste odvojili sve vrijeme i za ovaj video.